Just a touch of your love, enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hello kids! Welcome back once again. So, adda tayo pa lang ito'y division. So, itatay, nasursuro tayo iti division process. Ngam, what if no J division ket adda surok na? In short, adda tay makungkuna nga remainder. Kasanot ti panag-solve no kakidijay. So, kasi no ka, say for example, 6 divided by 47. Okay, 47. So, alaan tayo dyan umuna nga digit na. Haan nga umanay. So, alaan tayo man dyan mesan. Manukano nga 6. Di adda ijay. 47. So, no kabisado tayo dyan multiplication table tayo. Ako natin datay. Alis to laang ti ag-compute. So, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Oops, 48 J8. Iso nga, hanga mabalin J8. So, dapat kat 7. So, mano di J7? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. So, 7. Ikabil tayo dyan, may kadwa nga digit. So, this is 42. So, di ko natin tatay, it's always subtraction, no? Mapan ito nga par 10. So, 47 minus 42, kasanot ag subtract, digit sa dudwa nga digit, always start ito'y right. So, deta, 7 minus 2, manok kano, ti nabati, no ikatum j2, ijay 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, adda 5 nga nagpati. So, 6 and then 7 remainder 5. TJ na quality answer na. I hope naawatan nyo dito nga video. See you to the next ones. Bye-bye! Just a touch of your love, enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch.